paziti ovoga Sanja i njegove ljenice i nažalost pogodak. Sani u kazuški prostor, dobro podajen gol! Albanija vodi z 1-0, 11. minuta srečanja. Strelec zadetka Palači, nogometaš praške Sparte. Njegov centar šut, dobra lopta, 1-0 vodi Albanija. 11. minut utakmice, čas i mlači je strelac. Kovačić za Budimira, Budimir za Kramarića, Kramarić! Andrej Kramarić, 74. minuta! Kovačić, malo je prostora, Budimir, krasno Budimir, Kramarić, Kramarić i gol! Gol za Hrvaško, 74. minuta, Andrej Kramarić! Lepo, Kramarić, prilika, udarac, gol, 1-1. Andrej Kramarić je strelac. A jedna je morala da prođe. Budimir ta ni Brando Budimir. Veliki pasivni čender, pravi sušno. Pravi sušno. Budimir, Budimir! Gol! Gol! Luka Sučić! Budimir pred vrata in gol! Popoln preobrat naših južnih sosedov. Kakšen trenutek za prvenec je izbral Luka Sučić. 76. minuta, Hrvaška vodi v Hamburgu. Koliko je sada Albancima voda ušla uz Budimir. Budimir sa loptom povratna. Gol je 2-1 vodi Hrvatska. Luka Sučić je strelac. 76. minut. Za 2 minuta 2 gola. Hugo Pasimir ne može vrniti Robin Čender. Jasula! 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 9-2! Jakoš Pasimir! Ja teram! Se to ubacio Mitaj, nije ga nitko ispratio, šutalo i Jasula. Jasula zabija za izjednačenje. Krasno, nogometaš zagrebskega Dinama poda pred vrata in gol! 2-2, Jasula se je odkupil za autogol. 95. minuta srečanja, Jasula. Ubačeno Mitaj, evo prilike, evo ga udarac, 2-2! 2-2, Jasula!